Kani ketika batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, Lumsohkhlur nia fire brigade Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Da ki pau hajar ki pat reungai Kristan ki latua ya kasni khaddo jong ka jingseng jong ka Synod Samla ka bakat pra jong ka KGP Synod Sepngi ka Balang Haka Balang Lumsohkhlur ka bahap apo ka Mairang Presbytery ka Balang haki laisngi lenter nadu ka arpuai hadu ka arpulai terek mantau benai rempang hajar arpo haka ni kasngi utrai haka jingseng haka por shipo beje mestem layasami ka kubor jong ublai da Reverend J. Edkar Bala pensit ham susu ya kini kejingseng da kejingseng benta ki kuaya bakan top ya kejingseng kena Balang Lumsohkhlur jingseng Samla Balang rentong standing kuaya jingseng Samla maubu Ribhai Presbytery bat ke KGP Synod Sepngi standing kuaya Ban wakiku jaga Rius ni menteri badanya ia kam jome baru Henry kasni kamatnya utalong kesabatan ia utai utai jome Ada tangan memiliki ruka kam Panggilan kun jome Lene kun jome Lene mau jome Lene mau jome Lene kejingri jome Lene unong wei uhaku ka halo jome Hari ini kisni ada iman dasarang Hari serang kita ujiangi Sadari pada kapolsei di bawah Hari namar kajing bom Suruhan yang dipun Nama berkata hukum ru kayak lah siapang utrai jogi uji sudes kayak bom dalam hukum kalau dari ulai hari padeng labadeng kayak jingkrak dari benda jogi ibarat bagi tahu tuan
Haka jinseng ka baar haka por shibaji ka no pai singipan. La yasa mi ka khobor jong ublay the Reverend Dr. R.R. Kanvel. La pensyong konsusyo ya ka jinseng de ki jingruai bakarpang na ubobi cash bat u Reverend Terence Wanshong. Nalor ki choir na ka standing choir jinseng Samla Nong Ramai Presbytery, standing choir jinseng Samla Mau Plang Presbytery, jinseng Samla Balang Lumsohkhlur bat ke KGP Synod Sepngi standing choir. Hakani jinseng lawan sementara dau MP ke Shillong Parliamentary Seat ubak Vincent H. Pala, ulam pang ke yang dor wartawan ke jela ubak Medba Lingdo, Menteri Sarkar ubak Lakman Remboy, ubak Brolding Nong Siet, usiem ke Hima Nong Klau, upa em Frestar Manix Emle bat kiwe deki officer na ke Mairang Civil Subdivision. Lapan kot ia ke jinseng hakapor Henry Buja Janmiet, da ke jingkren na Reverend Lindan Siem, ubalakren halor ke pang ke baong ki Samla ki baklem jingrem. Bala pensyong nong rem na kasiti syaki Filipi kelenong ke baar dekot ke bakatsan. La hagani ka janwi kon kasima. Untuk tema ye ka jiga de jampi bodu Jesus Christ. Ano try. Wan ka jiga ito. Wan ako. Wala ba na kantumen. Wala kantumen. Kami ka doon. Namun tret ka ba yung ito anas ko. Betul kena jam dosen, mengalah bakal belawan sesuatu bonsin. Betul kena semua mic boleh bersetra bersama motorbike. Orang kita kerja segmen kata ya, kita pastor kita kerja segmen kasi orang yang mic. Boleh memaiti lagi sujisu orang mic. Pastor dan Samla and enjoy life lah. Kalau recommend saya yang sana itu lagi sujisu. Orang tua kata. Start kata kamu tu baik, run baik. Kumpa 4 minit lagi, kita pastor yang telefon call nak baik ke hospital. Orang pastor ini beliau accident dengan motor baik, kemudian identification itu tangkap kod, bos mana ia mana buat lagi bulletin, church bulletin lagi. Oleh CV itu ini pastor ni run. Lepas itu hospital kan jadi mapi phone doktor hoinglah phone kau Samla your accident motorbike kau sino kan pastor pasal si dia tu pi mulai pasal really play nasi lumek orang dah cakap tak kalau babuk ke meja tak meja jam umai aduh kena temen kan priang yang cis Gabriela Wan Jisu Albidang dan kapol wan pai Jisu Piba kampemen Tahu boleh kasiau ke dono jauh pi ni ke janmi Kalaban nang ke janmi ke bakat tam Opinian jaga ima ke janmi Liwang ke dono ke janmi Kalau try Jisu wan ke dono